And then NDC Kasee na de ma wono na yadamo ekọ Chifuati Mokwa na de odi nkunim sa parliamentary candidate train sa 2024 beto ye obegina ama NDC amanyoko no wo se nkebe ya abato mpese no so NDC chairman na wo ho no wonhwe na wo ma na ka ho nyina ntwo eba wo makwan mu no wonfrefre won no mu nyina nka won ho mom fi se kon no kesepa no 2024 de no oni Adom Kasee eto so Anyo dana NDC amanyoko no edi won presidential and parliamentary election no ehye so ya wadi yi won panyimfo ahodo won peso ahodo emo no panyina wodi nkonim ma bato ekọọso wo Chifuati Mokwa David TB insembe wodi to Adom Kasee enim ene se obomodin ase one chairman Akima de yo no ye NDC amanyoko no chairman wo Chifuati Mokwa ebedi nkomo serebe obetumi aboa no nanti ase anya dwuma ewo na chitaifo ene samolato amu chitaifo ne ntem no wo mahwe aka ho ensem serebe ya fimpino ne do no ya bato ebekoso wo my Ghana mu no amanyoko no betumi edunkonim Honorable Samuel Atuamua, he's giving me a real run for my money, you know what I'm saying? And the Adana say, the Adana says, couldn't be a media, NDC made or the little Baba Bodom, and then the microphone, Yamen Slano, and then I say, Yamen Kanaho, that I must say, I say, Yame Adoma and check, my patch, my happy, many time I'm Enwechi samolato amu a ensofa akonya ne so de tumpanyefo atwehye ne nyina mu se wo mo homodin asese abato bi koso wo manyemu a ne ma hodo bebo ma abato na tumi akoso no empeso bia ansa betumi aka wo mode entem se de be ya abato na chi no entwetwe nsem bia emfamba wo a wo be kasa asem no ase wo kra na obi koto aba obenya bibi na be ntama ne kae de oni panswati ase se be delegate ne ba beto aba e bi afini mu nyina onya hwere the whole 4 years ni na onya hwere the time no e ba benya bibi kakra nti se wo a wo ka kasa lo bi sa bia tramansa na te se wo mum na wo impede the progress and one here no kra no so do some negative thought and I think say I say kan ho asem you say no you consider that thing.